Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya, like, and share ke teman-teman kalian. Selamat menonton. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Amar umpu inarwai cinar angin sama-sama ada serentasa saraanai tak doh kaso matio dari video ake, semoga mbaitu iba rumah Allah Subhanahu wa taala tenggor wale sehat wal afiat dan urusan daita dilancarkan oleh rumah Allah Subhanahu wa taala. Ake daita tawar luu dari wura puasa, maka sempuru ciwi naikai daita puasa dan alhamdulillah daita mbui poloa karawi puasa, mbui poloa kalampa puasa ake. Semoga puasa dan amal ibadah daita terima taiba rumah Allah Subhanahu wa taala dan dosa-dosa daita kangampu taiba rumah Allah Subhanahu wa taala. Amarompo inarwaim sama-sama da serentasai oleh karena dedena tanggal sempuru pidu wura puasa ngahi ulama ga londo kai karoa, londo kai karoa ge dai wura puasa wura maraso londo wali kitab maraso ede rungarana Al-Quran. Oleh karena ede ainain ake madakaso kene aku baca kitab At-Tibyan fi adabi hamalatil Quran ratun tiba Abi Zakaria Yahya bin Syarifuddin An-Nawawi Asy-Syafi'i. Dia ngaran dum tuntin tanne ko karong pamada hadis-hadis ma berkaitan masalah fadilah karoa ke, keutamaan karoa, keutamaan do mabacana, keutamaan do matanaona, keutamaan do mahafana, keutamaan do makarawi lamparawi muna suntika ngahi karoa. Nawara setodahum tau kitab tehengga mena kitab ta akege madda khusus bacam pu hadisna wati baca ku ayatna wara penjelasan ulamana pala madda kene ku baca we hadisna di bab masaram bagaina. Langsung lalora aina ra kengiri alum hidor lokodo dohora ni. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rawaina an Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Rawahu Abu Abdullah bin Muhammad Ismail Ibrahim Al-Bukhari fi sahihi alladhi huwa ashahul kitab ba'da al-Qur'an. Wara hadis ramai kaina de Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, semoga Allah Subhanahu wa taala mecina qala ngahina lain qala ge botak qala ngahina qala Rasulullah qala nawa orang gahi bacau Rasulullahi utusan Allah khairukum khairu setaho-tahona kum gomidoho man caudo ta'allama matanao caudo ede Al-Qur'ana akan Al-Qur'ana wa 'allamahu wa 'allama dan mataina akan Al-Qur'an ede wa 'allama dan mataina caudohu akan Al-Qur'an ede. Rawahu Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari. Hadis akege ramai gaina dari Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari. Dia ngarana Sahih Bukhari ku hadis ake. Nah, hadis masalah bagai ni ge amar umpin rayum sama-sama ada serentasai bahwa setahun-tahun dogo pala lain dom tanah matematika, setahun-tahun dogo pala lain dom tanah biologi, setahun-tahun dogo pala lain dom tanah ilmu makalai,
Satahu-tahu kene do ke pala ngai ada hadis nabi ge ide rungarana man ta'allama cocoro matanao al-Qur'ana qira'a. Natanao se baca qira'a satahu-tahu do. Natanao se hafana qira'a satahu-tahu do. Natanao se kaarti qira'a satahu-tahu do. Dan natanao se auncaru ilmu ma berkaitan la qira'a ki satahu-tahu do. Wa 'allamahu dan wati hanya tana umpana baca, wati hanya tana umpana au ngaran tana umpana hafa, wati hanya tana umpana mengartikan qira'a, wati hanya tana umpana menafsirkan qira'a, pala wa 'allamahu wa dekalwana qira'a ide tege mesti do. Jadi orang dua buah aku pala satahu-tahu kena do ge ma berkaitan la qira'a, tanao na qira'a tayina do. Wasarakan ilmu la tayina do ga tayina iqra kombi ngori ede tayina baca qira'a, tayina ilmu tajwid. Wa ede wali tayina kebune ku cara memahami qira'a. Taywalina ulumul Quran, ilmu-ilmu yang berkaitan Al-Quran, la qira'a. Idere satahu-tahu do. Oleh karena idena Ammar umpi narwaim sama-sama diserentasai ndai teki tatan na'amenaku qira'a ne ese ndak dido mataho di hadapan rumah Allah Subhanahu wa taala. Warate ka anan daita mawarade dianjurkan diminta na'amena qira'a. Karena ada qira'a ka ilmu auncor syara'ana wara ilmu biologi na ada qira'a nih. Wara ilmu matematika ada Qur'an, al matematika denuntu angka baru angka 1 wara de Qur'an, angka 2 wara de Qur'an, angka 3 wara de Qur'an, sara awara awli nem. Ilmu sibih wara de Qur'an. Ilmu lagan tor wara de Qur'an, sara awara tinggal dari tatanao. Dari tatanao. Wa de kaluan do, ide tumba do merakan. Wa de kaluan, o de kesimpulan ro. Nakatufe mtu nikin cai. Nakatufe go na iago, na baago, na bakago. Tapi begitu nai tawara ilmu ta qira'a dan edego setahu-tahu pada gini do. Dan qira'a kike no or kelondo baru ma Allah Subhanahu wa taala dirubah syara'an nai ta umat manusia ki. Malum ade qira'a ga warang gahe rumah syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Wara di wura puasa ide kalondo baru maka qira'a. Hudal linnas dirubah syara'an dumboto umat manusia. Wara duang buang gahin ka. Wara hudal linnas, wara hudal lil muttaqin. Artina do maim binca di rumah Allah Subhanahu wa taala tan apa qira'a. Do umat manusia maka lai pun au kombi agamana, au kombi alirana lowa tan au qira'a. Lowa kan qira'a apalagi naitan ma imbi di rumah Allah Subhanahu wa taala. Edego hadis masaram bagaina. Selanjutnya idirungarana wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun bihi ma'a safaratil kiramil bararah walladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa yatata'ata fihi wa huwa alaihi syakkun lahu ajrani rawahul Bukhari. Wa an Aisyah dan dari Aisyah radhiyallahu anha, semoga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, anha atas Aisyah. Cos ya Aisyah ridho Aisyah ederungarana we Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalat ngahi la Aisyah ge. Qala ngahi wali cow Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utusan Allah yakni Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladzi tampu gaina perkara asing himbojon perkara re aun cow kumbi ya qara'u baca cow do Al-Qur'ana akan qira'a wa huwa dan tempuh kaina do membaca qira'a idire ede mahirun naloa bihi baca qira'a re ma'as safaroti do ede
labo malaikat al-kirami mataho, al-baroroh, al-kirami yang mulia, al-baroroh mataho. Walladhi dan tempu kaina aun cau kombi ia korou baca na coudou Al-Quran akan karoa wahuan dan tempu kaina do ede ia ta'u baca naga tersendat-sendat ausnya dana terbata-bata do ede fihi dibaca kaina wahua dan do ede alaihi atasnya syakun natani lerana baca karo ada nih lahu diru do ede ajroni 2 buah ku pahalana. Nah amar ompu ina rawai cinar angin sama-sama dari serentasa dari ada hadis Nabi akiki do baca karoa wa huwa mahirun baca na qira'ah naloa baca qira'ah kaniku ilmu tajwid baca na qira'ah kaniku sifatul huruf na badde ku beku matobiina beku mat badalna beku mat wajibna beku mat jaizna beku mat silahna beku matawila beku makosira na badde sedako siade na badde ku beku hukum nun mati beku hukum mim mati ya kan. Nah pada surah dan baca nakaroa kani qaida ilmu tajwid nede wali fasih bacaanna beku ha beku qaf beku ka beku a beku sod beku sin beku za na loa pehe fasih pehe na caru pehe nakaroa. Nah nawara sudah mendederi donohe ma'as safaratil kiramil baroroh doma edde akan bersama para malaikat Allah Subhanahu wa taala mencewin-cewi taho. Dom ahli qiraah kepala lampal ana malaikat kepala. Masya Allah. Dom ahli qiraah lampal ana kana malaikat. Jangankan luana qiraah, jangankan luana menafsirkan qiraah, jangankan luana menterjemahkan qiraah, jangankan luana ulumul Quran, ada hadis Nabi akiki baca saja na qiraah menggunakan ilmu tajwid bahwa do edere na laoku ba malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa nih. Luar biasa sekali. Dan nawara dekan dum dalwa baca, nawara balik hadis lanjutan gitu. Nawar sedum dalwa baca qiraah wa huwa yatata'ta fi alaihi syakkun fi wa huwa alaihi syakkun dan bata naga baca naga terbata-bata dan natera kuleran limpehe wati pi fase na baca na qiraah ni una sentika ndak si terbata-bata re al ha ham du li lillah umpaman dede nih terbata-bata ngaran dede nih wa ede fihi wa huwa alaihi syakkun dan sia edere na ipiku tanil lerana ka pehe qiraah na kadang-kadang pehe nga huruf dha na pehe ku ka zagu ija ja ngai sia padahal idza ja kan padahal idza ja pehem sia ijajai umpaman dede ni natani uleran ka nah ngahi nabi ge lahu ajroni dau ede ge prakakain pahala pahala ngawana tanao qiraah dan pahala ngawana baca qiraah ede ku luar biasa baca qiraah ge oleh karena ede aina kecil ada aina toi aden dai nah ustaz tilu aku baca susah leran hauge aina toi ade baca apa benar di luar benangkai ada qiraah ka faqra'u ma tayassara minal Qur'an baca apa oleh ngomino hode ancur mamokna dari qiraah. Masya Allah. Wa an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mathalul mu'mini alladhi yaqra'ul Qur'ana mathalul utrujah rihuha thayyibun wa ta'muha thayyibun
Wa mathalul mu'mini alladhi la yaqra'ul qur'ana mathalul thamrati la riha laha wa ta'amuha hulun. Wa mathalul munafiqi alladhi yaqra'ul qur'ana mathalur rihanati rihuha thayyibun wa ta'amuha murrun. Wa mathalul munafiqi alladhi la yaqra'ul qur'ana kamathalil handhalati laysa laha rihun wa ta'amuha murrun. Rawahu Bukhari wa Muslim. Warah hadis dari Abu Musa al-Ash'ari, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhoinya, qala anghisia, qala anghi Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathalul mu'mini, umpama do meimbi di rumah de, alladzi yaqra'ul qur'ana, iderungarana do membaca qira'a, mathalul uturujjati buna sentika do mangaha ade terjemahkan mada al-utrujjagi iderungarana lemon atau buah mengolok. Rihuha, nah buah idere ngolo mengi. Rihuha thayyibun, ngolo taho wali. Allah malakum mengolo ke mabau akege ngolo taho. Rihuha thayyibun wa ta'amuha thayyibun, buah akege boleh sentika buah haju dan buah ede warang ngolona dan tahok lingha au singarana arihuha thayyibun wa ta'amuha thayyibun, ngolona caru ngahana caru. Nah ede gu doma baca qira'a, ede gu doma beriman doma imbina baca qira'a, ede gu dona agama Islam sikit dan baca qira'a. Boleh sentika ede Pak. Berarti ita doho kaso maimbi di rumah Allah baca takaroa, berarti ita doho kaso de tangilugu na caru ngolo dan caru maci. Wa mathalul mu'mini alladzi la yaqra'ul qur'ana, nawara wale do maimbi di rumah ge palawati bacan qira'a kombi. Mathalul thamrati, boleh sentika buah korma, lari halaha wati warana ngolona, wa ta'amuha hulun pala na maci iuna. Nah, do ma beriman di rumah Allah Subhanahu wa taala ngi hadis akege wati baca qira'a pala do itu masih wara harapan au harapanna wati ngolona pala buah kurmaga na maci dengaha. Warawali wa mathalul munafiqi alladhi yaqra'ul qur'ana mathalur rihah, perumpamaan do munafik baca na qira'a mathalur rihana, una sentika buah kemangi waras de bang HP celele ini au si bahasan daita kemangi semacam petaha gitu, petaha. Rihuha thayyibun, caru petaha ka caru ngolona, wa ta'amuha murrun pala napai adena na do munafiga baca kena qira'a logiri ngolo ngarana pala adir lokon ka do hoy adir lokon ka wati wara ngolona wati wara macina qira'a cuman warang puat di lerasia baca puat di lera do munafika ngolo ngarasia lu dai tifintika eli na pala adir lokona wati macina dan qira'a wati lu di adir lokosia dan wati wara di anggota perbuatanna maksiat sia idiri alum do munafi. Nama mathalul munafiqi alladzi la yaqra'ul qur'ana, dawara wali do munafiki palawati baca na qira'a ma akande munafik baca qira'a ake war do munafik palawati baca na qira'a kamathalil handhala bona sentika buah au singarana peria. Peria kan pai laisa laharihun serambakan wa peria ke wati warang ngolo nama caru wa tamuhamurun ede pai peria kan ni ede do munafik menda baca qira'a ede artina dan daim bojo dige muslim mayoritas do meimbin cok di rumah dan do baca cok na qira'a hajatan wara baca na qira'a ngori sembiang maghrib ka umma wara baca na qira'a wara anamori melawara ka guru wa amenakani ilom toina baca qira'a berarti do edere ngolo ngarana taho adena. Masya Allah. Nah hadis maka lanjutkan edere ngarana
wa an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu ta'ala anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah ta'ala yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharina, rawahu Muslim. Dari Umar bin Khattab, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, anna nabiyya sepoda-podagaina Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ranggahina innallaha sepoda-podagaina rumah Allah taala madese poda rumah Allah ya rafa'u nahantaku baruma Allah. Nah, ya rafa'u nahantaku baruma Allah bihadzal kitab, dengan kitab qiraake aqwaman sejumlah kaum, sejumlah dau, wa yada'u bihi, dan rumah Allah Subhanahu wa taala naka awaku nakihaku, artinya direndahkan naka awaku bihi dengan qira'a ade akhirina dau makalai au ngahi hadis aki gedoroy. Rumah Allah Subhanahu wa taala nahanta kadis serentasaku dau matana qira'a. Jadi Al-Qur'an lewat mai ke baqara'ah ake Allah Subhanahu wa taala nahanta kadis serentasaku derajat seseorang karena dau idede berhubungan sama Al-Qur'an. Tanao na qira'a, hafana qira'a, baca na qira'a, tanao na ulumul qira'a, karawi dalam parawi mesti ngahi qira'a. Dau idede nahanta kadesa baruma Allah Subhanahu wa taala, na kadesa rentasa ke baruma Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Dan dengan qira'a dia pula dau direndahkan oleh Allah. Nak awak baruma Allah Subhanahu wa taala. Coba ke dau mada perhatikan qira'a. Mori doko na wati baca na qira'a, wati tanao na qira'a, wati luana baca qira'a. Dau idere nak awak baruma Allah Subhanahu wa taala. Dan yang luar biasa amar ompus kalian, awi didina wara seorang ustad dombojo dondai ngarana Ustad Ahmad Yasin do ake pesantren wala torumbua, pesantren rata-rata hafa qiraah, pesantren Darul Quran fantastis wara aka Depok, wara aka Citayam, wara aka Bojo. Dan luar biasa do ake rakana musibah, rakana kecelakaan, ara encora bakareta iha otona, pela otona. Fikira banda itu do akeke wati morina, tapi dengan luar biasa siakaso gedodrohe losan di oton mapela ede dalam keadaan sehat wal afiat. Dan coba beliau seorang penghafal Quran. Beliau seorang yang berdakwah menggunakan Al-Quran. Beliau do taho mangmengi do tika do taho do gagah, luar biasa ini do. Maka seharusnya raka na musibah desia nan cubu kumbi pelotin cubu na, iya kan, mpoka di kumbi pelotin poka edina. Fikir banda itu do sencora bakareta dan iha otona pelotona madde do ke palawati sia. Innallaha ta'ala yarfa'u bihadzal kitab, do akege diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala karena qiraah. Karena siake lampa kani qiraah. Artinya mori wokon ge siar qiraah pokodo. Sampai-sampai MSD seperti po kejadian de ngurus biasa subuh na baca na qiraah. Jam 6:30 nane lau MTQ qiraah ko kodo. Nane lau MTQ qiraah ko pala do ake masya Allah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anna maurina tumba mahafa qiraah. Bahkan anna maurina war-waram te qiraah di mana-mana. Kenapa? Karena ini qiraah luar biasa. Pala aina coba-coba kiha qiraah. Wara wali ke dombojo ke dorohe pendeta ngarana. Auncang benuntut di media kan nih. Dan aku hapu tolum toru ratu qiraah. Daripada ngombe menehapu qiraah naim hapu ngombe di muka bumi. Yang kita by the way. Nah, luar biasa. Kaitan masalah akhi, war hadis wali durhui.
menuntu masalah qiraah ini. Rangi hadis Nabi lagi. Iqra'ul Qur'ana bara warawiya ad-Darimi bi isnadihi an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala iqra'ul Qur'ana fa inna Allah ta'ala la yu'adzibu qalban wa al-Qur'an wa inna hadzal Qur'ana ma'dubatullah faman dakhala fihi fahuwa amin wa man ahabbal Qur'ana falyabshir. Masyaallah. Baca po qira'a ngai Nabi iqra'u baca po oleh ngumidohore Al-Qur'ana qira'a fa inna Allah ta'ala maka sepoda-poda kaina rumah Allah subhanahu wa ta'ala madesega rentasaga la yu'adzibu wati hukumna wati azabna tuh wati azabna do qalban wa al-Qur'an. Masyaallah. Wati azabna do mawara qira'a melampal abu qira'a meloa qira'a wati hukumna dan akhir terbukti guru neta Ustadz Ahmad Yasin karena wara qira'a di adya serumbuna karena hafa qira'a berdakwah dengan Al-Qur'an do akhir diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Nak yang lanjutan hadis ke wa ana hada Qur'ana ma'dubatullah bahwa qira'a ke edarungarana ma'dubatullah jamuan Allah Subhanahu wa taala. Faman dakhala fihi cocor malu ada qira'a ke fahuwa aminun sia aman. Faman dakhala fihi cocor malu ada qira'a berhubungan lah qira'a loan baca qira'a hafana qira'a menafsirkan qira'a menterjemahkan qira'a bahkan qira'a wara di adir serumbuna fahuwa amin dia aman. Wa mana habbal Qur'ana falyabshir cocor memeci qira'a maka berikan kabar gembira. Nah, amar umpuy na roem sama-sama dari serentak saya ide luar biasa na doma baca qira'a. Dan terakhir warawala di hadis Nabi wa an Mu'adz bin Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qara'al Qur'ana wa amila bima fihi albasallahu walidayhi tajan yaumal qiyamah dawuhu ahsanu min dawi syamsi fi buyuti dunya fama dhannukum billadhi amila bihada. Man caudu qara'a membaca caudu Al-Qur'ana akan qira'are wa amila dan ada karawina bima la qira'a ide fihi di ade albasa albasallahu albasa nakakani gubu Allahu Allah walidayhi dometuana tajan mahkota yaumal kiamati di hari kiamat piade dau'uhu de hausingarana sinar mahkota edere ahsanu lebih tahopo min dawi syamsi daripada sinar liro fi buyuti dunya di dunia aki. Fama dhannukum maka aun cauru mempersangkamu de billadhi dengan aun cauru biede amila bihada sangka po kan sangka qira'a. Nah amar ompo inarwai cinar angin sama-sama dari serentas saya ngahi hadis Nabi ge cau-cauru mabaca qira'a baca ampuan dohoi wati hafana baca na qira'a ge senai baca qira'a wara mabaca saju gumbi wara mabaca dua uju gumbi wara mabaca tolu uju gumbi atau wara mabaca surat yasin gumbi atau wara mabaca al-fatihah gumbi atau wara mabaca qulhu gumbi baca na qira'a re albasallahu walidahi tajan yaumal qiyamah do ede bahwa do metuana ade radega do metuana di hari kiamat piade nambe baru ma Allah Subhanahu wa taala mahkota ditutan mahkota yang dauhu cahaya mahkota dohoi asanu min dawi syamsi fi buyuti dunya ipi walipo cahaya mahkota re lebih bercahaya daripada matahari dunia. Liro dunia ke
Pana liro limbojo ke semangi. Pala na ipi po taroa wali au singarana taroa wali mahkota rambai berumah Allah Subhanahu wa taala ini. Dan akhirnya menjadi dalil bahwa ndai ta memori gitu dohe baca pokoroa inar amanait akarat dega neraka kai ku pahala. Baca ndai ta Al-Fatihah, baca ndai ta surat Yasin, baca ndai ta Al-Kahfi, aunco di doa dibaca pahala na buat dometuan ndai ta nakarongga berumah aki ku dalil na pala. Deh. Masyaallah. Oleh karena itu amar umpu inarbaim sama-sama di serta saya. Semoga ndaita nembete baruma Allah Subhanahu wa taala tenggor wale daima tanau karoa karawi lamparawi karoa dan berdakwah lambo karoa. Semoga masutoi akiwaratoi manfaatnya dan ndaita mawara di alam dunia ge mbete baruma Allah Subhanahu wa taala kemampuan di ede dan di akhirat ndaita tarakatoi ku kemuliaan di rumah Allah Subhanahu wa taala. Senede bau palwa karongga pamada nawara semeta dewi nawara semiyah dewi ipaki alu memlosari loki jangan warak buduang buah warat taina warat doluna bihancango petuluna ayan bihancango wa taina. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.